Sarikaham tini CA not kok ja sanama paikia tamne ke CA ni bagi kubang ma question paikia question call so paikia bobe singzakam gabon tei kisi sa explanation dinani jin hoite abon bagi ma phayo tamne ke kubang leader so no kok angka hikin singzakanam public ni thani kubang hesitation one masisa kiri masisa panic tini CA niti kubang tabo organization robo political party robo khorang ti samanu go khepem abon ti tabo public go dilemma solitum gabona jeng sidai klayo je CA 31st December 2014 no base khai je BJP government ro abone one shogoi je o parliament tu khan abone history ko bama tongo pheba angora just to the points in kok sai changnai ko bama question phayo je CA na tei tang sring tong tabuk tirprani leaders ro tirprani je samung khanye raktam ni bagi silent ama hai question of sumnogo abang call shopai pheba CA 2024 implement ingia CA already 10 বছর suka almost 8 বছর 2016 na obono tui borok implement khanya baginya sajok no bill tui phai apun simino je tiprasani bagi wansung nai je organization khanya individual jot to miluino a bill no stop khanya bagi o bill no karya khanya bagi jot to milui je movement khaligen oro sare ko kobama tirpani je indigenous base plus national ni bising national party khanya rong ni bising obo je dofan hamjangnai borok jotno o chobawo thanjakai logirikam te lead khalika omake 2016 simi 2018 19 jaram jepro 19 no 2019 no o bill no parliament no pass kara nayo afro no non stop movement bo khali ko movement khaimeni bisingom bisingti khaising first je 2019 ni 8 January wo borok je parliament no karika abono sung soba khaino rajya sabha ni je tenjeno je kana tomone abono stop khaimaka for the time being abono lot home minister change kan parliament no tesa BJP government no faigem 2019 and 11 December bong majority MP tangwa bagai o bill no pass khaigem aproke CAA thanga CAA je jaga CAB tangoni CAA gak chung angor tabuk sanamo sung tini chung tabuk political party rok je khorang thai tang tir prawo je blame khai tang kobamo so samung kok simi sawitam khainin samung khaya o bill no kasna bgai chung kebo no gas tonya norok tabuk je khorang ti sana ro abrok o bill ni kahini saimana nango bill no kasna bgai kobamo borok gulisa kha thaikyam chini montral kaibun thaikyam case glaija kabang leaders song asakai cost kai kasuina tini je pro Amit Shah ni leadership home minister ni bor CA khairi ka 2019 11 December abro sin than kono khaiti kri ka tamne hingkai jeng movement ni bising kubangwa nord chin tirpan ta duijan khorong ni MP pheba MP ni phan be borok bill pass kanya amon wanso jeng Congress accept BJP joto party ni Congress ni Shiv Sena hoite babak party non jeng lobby chanam ka chini of board ni against board na bagi pheba chung om onu gujen kubang national party borong omni kuno effect jayam borok jepro voting cholo parliament session parliament house MP rok maximum je non BJP khanyai BJP ni against ni party borok jotna maximum no
boycott khai boot boycott walk out khai bor no gotong against boot dia omo sung nukam tam ga sin tir pon ne MP bor ko ne BJP ni bor ko dina nyo pe non BJP ne MP phon jam no kasuna bagai borok wa sai to gya walk out khai jam amai kahini no kan kabne olon borok che khai pe ki jaga parliament bill pass kan abuni against abuno stop khanya bagai te movement naturally karon amo anyang thanga go o anyo muthangna bagai o ani against sang anbi ma thangnai afro basang siring tonya taw je tini question khai tangnai ro 2024 je 12 March o CA salo khai pheban borok khanya musong khai 2019 ni 11 December ni ul ni simino borok os anya salo khai mang khamu pheba chung obono muthangna bagai obono stop khanya bagai je jaga chung je process chin je system khai mani chung pulis sakang movement khorang ti sawi stop khai man han chuka khai manya je mansak mangka chini a je sobani fan banya at least nordiso thancha ga chung movement khai man bagai nordis ni maximum area 6 schedule area inland je jaga inland permit tongo ILP a jaga o bill no o je an chi salo khai mangla ama haiki borok anya sujak komse kom sungna exam sang thaike am bai basang satisfy ya sung nayo je notice is not dumping ground for illegal migrants am sin slogan aun bagin sung abon bahiki sai go mathak nai am haikenya western group notice ni jatan thanja gai CNA against sung supreme court case khaike asam nengai alada case khaike tirpra nengai bo chini buwagrani leadership rangkhol ni leadership supreme court case kajak CNA against obono aniti ni mesana bagai tawo case solitum omong ka fact tabok 2024 12 March at kaisa CA salo khagen khana wo isim borok panic nglai kya kabang political party song biang ang media rogonugo tirpani je front lines Bengali media print media boa garan bung si rogo si je biang kamai thangka taw CN pulyal jati olo party hinai CNI taw salong to ha citizenship obviously India government by rija khana ko ekjon amto rija mane 2019 simino amono bim bung roktei kabang bono bank ai simanu kha pheba sung je movement khai tong phurkai sei media no sungno desdrohi hinka sungno sainya ni heni sungno jini neta rang against khumlong je jaga sung movement khai a media no sungno desdrohi ni rogo front page rija chini je movement ni no borsak masu kabang ma chini boro otong je media ni ko ta print media nugunyo question khanyo khai tong tabuk je tabuk ko ekjon political party no nukam political party bo tabuk se bor governor thani rogo sithi riu CA no stop khanya babe जों गवर्नर होते थ्रू गवर्नर होते कोई बार 10-12 बार मध्य रहका राष्ट्रपति रहजा जों होम मिनिस्टर मालाइजा प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ खाइजा दिल्ली जंतर मंत्र अपने एगेसे मूवमेंट खाइजा हां ब्लैक प्रधानमंत्री न तामन कसम रिफुनो गइस एरेसं जा अब न कमाइ थांगा ताबोक नि जे लामा गाय केबो आरो साबो क्वेश्चन खायो जे सी एडिशो इफेक्ट नि हने सिन लीडर खुशी हने जे अफ्रोन से मूवमेंट खाने र केबो अब खुशी या बट जों एडिशनो अरनि एग्जाम जों खाइमाखा साम किसी सासिन एचिमेन्ट अबनब फुल्ली तिरपाने एग्जाम जों खाइने बय ताबो एकटानो उपाय सुप्रीम कोर्ट जे केस चलतो केस बाय जों बर हारनान गोबां बर आसामनि नर्थ ईस्टनि गोबां नर्थ ईस्ट आसामनि एग्जाम्पल उतिरफ्राव सालंफोर सालसाफोर मुभमेन्ट खाइकिया ताबो ताबो गण आन्दोलन बाय चलिया संसेमन गण आन्दोलन बाय इंगियाबो अबनि आइननि आन्दोलन आइन बाय माथांनाय अमन सम बुजिथाय आइन जे जागा बर सीएस नामजा ताबो और सीए नि रुल्स जों थागा रुल्स ने अगेंस्ट खाइनाखौ जों सुप्रीम कोर्ट न अजे चिन केस चलितों ताबो आसामनि केस नर्थ ईस्ट नेशननि केस तारपर बुवागर बुङै जे केस बरक जे सुप्रीम कोर्ट रिपिटिशन दिमानि अब कासे क्लेब तुब जातन साइमान क्लेब तो हेरिंग मंगनाय अब न चिन ताबो होप ताबो जों उकिल काम गनावै अब एगेंस्ट जों कक्सन गर ताबो ब्लेम खानि कगिया आर गोबांमा बरक जों सिम क्वेश्चन खाहरु फोन खाइसंहरु तांगै सिरिं
जों सिरिं चीनी जे स्टेप जों जे one by one step खायमोन अब चीनी के प्रोसेस अब न चीनी स्टेप न हरु बिल पास न सकान जों गण आंदोलन खायकिया गोली कक्जाखा अब न स्टप खायमो चीनी हयते जत मानसक जों ट्राई खायकिया जे मानसक जों सेफ खायकिया बिल पास मन पर से रुल्स खायमो पर जों जे आइननि मते थांना दंमोन जों लगलगिनो 10-12 दिन बिसिं जों सुप्रीम कोर्ट केस खायकिया 2021 जानुवारि मास अमन केस चलि दं ताबो जरा खरांथि सानाय तिनि पलिटिकल पार्टी इंगै तिफ्रासा कमाय थांनाय अब बिल चालंखाय हिनसामानि अब बिल तो 2016 सिमि फायदोंमोन आफ्र खरां थाइजापन कक थाइजापन त्रिपुरानि लीडर संग बखौ खनाया जरा नेशनल पार्टी खायनारो कक बरक सायर बखौ ताबो बरक सिनि बागै हामदर दिफनक बनि कक बसि जों ताबो आंदोलन ना खायथि आं सानो मोसं सं बनि कक आंदोलन खायम सिनि स्टेप बाय स्टेप जों खायनाय अबनि बागै पेनिक ना ककरै अब 2024 नि सीए या अलरेडी 2019 नो पास था 11 डिसेम्बर अब जस्ट आक चालु खाय दङ अबनि तिनि स्टेप बाय स्टेप जों मा थांनाय खरांथि सानाय हायपन आनि पर्सनल व्यू गमो आइन बनि जों पास आइन बनि जों मोस्ट मखै तागन जों अकताल जे चालु खायमा तामो 2019 सि पास था हांकै जों ताबो चालु खायमा नों बाहायको स्टप खायमा नों एकटन उपाय संसार सुप्रीम कोर्ट जे बाय केस खायथों आबन जों मा नासिंथाय आवन परे जों नॉर्थ ईस्ट जतो मिलुइनो जे बिसि एफेक्टेड एरिया आसाम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जतो दङ थानसागै आबनि बागै जों स्टेपनानै जरा अबनो ताग रिमर खायथोंलाय कोनो खाया कक्सिम साइटों हिनारो अब्रंना क्वेश्चन खायमो जों जे कोनो साम खायखै न जों कोइ कक साहरो जों ब्लेम खायो जों फोन खायो फेबा मुंसाब खाया नरक सासु ताउनर खायनायतम आनि ओपिनियन कबम सीए ने गेछ जों ता अमनो स्टप खायना फुल्ली एग्जाम सनानाखै सुप्रीम कोर्ट न कासे उपाय अम जों नाहरजात गरम मुभमेन्ट गण आन्दोलन खायनानि जरा कमायथां गाहना वानसु जों ताबो मा नासम जे सीए बरक जों एडिशन जे जागा एग्जाम जों खायजात आरो बरक दानन चेष्टा खायनि जों अमनो नासुय मा दंनाय आर अमरानि स्पेशल कप OCA 2019 अब 2024 पास माया अपने बागै कटाखा बरन पैनिक खाय क्रिएटा खायदिन ओ स्टेप न जों नाहार दङ जों जे खायमानसा खायका ते खायदों जों ताबो हारमाया सुप्रीम कोर्ट केस लिजाक अब नर सायमथाय आर ओ इशु कटालिया जारा क्लाब खरांथि सानाय आं तांनि मागै मासा गांखै जे ताबो मीडिया नक दंहा सोशल मीडिया नोगो प्रिंट मीडिया नोगो फेबा बरना 2016 सिम 2019 जरा 2016 सिम 2019 जरा आल लीडर्स ना कक खायसा पनि सीए बा सीएबीने अगेंस्ट कक सामान खनायाको फेब तिमी के बरात कैसे थमा सिजावै बरना ब्लेम खाय दंमानि अब ब्लेखि चाया अबनि बागै ना तिने फेसबुक मा फाया आत कैसा अंगमानि गतना यामो अम जोंनो स्टक जों बहुत जरा रिखा बहुत मुभमेन्ट नक्स लिखा तेवैसा बरमा साने जे बरक सोलन सिमे उनि जरा सिरिं दङ तिनि मीडिया बेसंग सीए नि क खामदार दिथिन बागै सिम्पथि फनंनाय अब तै जोंनो जिनि बिसिंग डिवाइड एन्ड रुल खायनाय दं गाबोनो दिनै आं कसारमु सीए साया के बनस काहाम हिन सानाय ग्रै जों सीए न कासना 2019 जरा जे मानसा खायकिया एग्जाम सन्नारखा अमन उरोबो जरा पाइमन उरोबो जे जरान बिसिं सीए खायजा गावने एगेंस्ट जों सुप्रीम कोर्ट केस खायजा अम ताबो कन्टिन्यू चलि दङ बोसोर जरा थांना अम चिन ट्राई खाय दङ जत मिलुइ जों आंनर सागा मबागार नि लीडरशिप त्रिपुरानि केस खायजा चिनि नेशननि DSF नेशन मिलि खायजा तारपरा आसाम नेंगे आलादा खायजा अम हायकिन चिन तीनटा खायमन परेबो ते ऑल इंडिया वो प्राय 78 ता मतो ओ एगेंस्ट केस खायजा अबने हेयरिंग चलि वानि चलिखा ताबुक 23 डेट ओ इलेक्शन बे जेको अब जों माना सिंथाय गौर ताबुक जे चिनि लीडर जे मुभमेन्ट खायनि अम चिनि बागै सिमियम जरा ब्लेम खायनि अब जस्ट बंनि थानि इशू करेंगे चिनि पब्लिक नि काशा बरमनो तला खिखलायनि बागै ओ इशू ताक तुइदों गौरव
जों सुरु बुवा गारन न'फोरावसिम डिपेन्ड खाय दं जुगियम যারা জয়েন্ট মুভমেন্ট এগেইনস্ট সিএবি খানি বং ন'फोरावसिम खाय दुगिया दाबुक जे खरंटिसन बर वेलकाम किति साजे नरब कासे स्टेप नारि सुरु गवर्नर न चिठि लिरमा बेसिमिम सीए मथाक जाया नरब जों बाक्सानो थांनि जे पार्टी दाबुक गवर्नर चिठि दिनाय बरब जों गायगेन सीए नि एगेइनस्ट सुप्रीम कोर्ट केस खायदि अम पब्लिक फुना बगै जों ता थकाय आनि अमनो नंथानि आनि जे साइमामनि अमन साव अमंका कुबुय गवर्नर फुंना बगै कम जस्ट पब्लिक चिनो फुंना बगै सिमसे गवर्नर जेरिबनि दाबो और उपाय के नरक जदिम समस्थिन बगै वान छोका तिप्रासनि बर पपुलेशन कमाय तो तंगै न कमाय थांनाय न वान छोक जा मीडिया बसं साजा सुप्रीम कोर्ट केस खायदि कुकुबिनि बानचिना मुसं खाय नंगो अजरा नं जोंना लगिरना मुसं खाय खायदि जे मानसा खाय सुरु मीडिया बसं सिं कक सामाबाय इंगिया निनि अबने एक्टिविटीज अबने एगेंस्ट टाइम एक्टिविटीज दं अम कासे जों फनंदे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हामबाय असे पैनिक ना ककरै ऑलरेडी तिप्रा सर अम हायके स्ट्रगल खनि एक्जिस्टेंस मा नारनाय आमरे के आमनि बागै जों केबन ब्लेम खायाम चिनि फाइट जों खाय मा थांनाय हामबाय।